Zaječar je pred oslobođenje od Turaka imao više od 120 kuća, a najviše da ih je bilo 150. Sve same, s niske, slamom, šindrom pokrivene. Neke su bile ograđene, a neke nisu. Od velikih šljivara i drugog rodnog drveća nijedna se kuća nije mogla videti, sem pokoji dimnjak iz kojega je dim kroz granje drveća naviše šljivara izbijao, koliko bi se moglo reći da tu ima kuće i u njoj žive duše. Sokaka nije bilo, a ako ih je i bilo, iskrivudani su. Osim niskih hrišćanskih kuća, u Zaječaru su još samo postojale jedna mehana od brvnica i daskama pokrivena, jedan dućančić i jedna bojađinica. Tako je Zaječar s početka 19. veka u svojim memoarima opisao Stojan Coka Simić, sudija, sin Sime Nikolića, oberkneza Crne Reke. Stojan je bio jedan od prvih đaka dvorazredne Zaječarske gimnazije, a radni vek završio je 1889. godine u Knjaževcu. U svojim memoarima ostavio nam je detaljan opis života u Palanci. Na mestu ispod današnjeg dvorišta opštinskog suda dizao se konak turskog vojvode na 2 sprata. Na donjem spratu bili su hatovi Vojvodini. Na gornjem bilo je nekoliko soba gde je vojvoda stanovao sa njegovim aznatarom i još neki njegovi poslužitelji. Povrh konaka štrčao je jedan čardačić, šindrom pokriven. Zvali su ga Baba Finka. Na taj čardak izlazio je vojvoda sam ili sa njegovim aznatarom. Oko celog konaka bio je iskopan šanac u dubini oko 3 fata, a na sva 4 ćoška podignuta su od brvnice 4 četvougaona koša sa mazgalama za puške. Sa istočne strane toga šanca bila je velika kapija, zvala se Vidin kapija. Povrh kapije bio je podignut čardak na kome su sejmeni stražarili. Sa južne strane bila je jedna mala kapija koja je služila za ulazak i izlazak iz šanca. Unutra, svuda naokolo, načinjeni su lagumi za konje, pandure i sejmene. Van toga utvrđenja unaokolo bila je velika poljana, te su se Turci na njihovim hatovima utrkivali i jedan na drugog džilitali u trku. Kad bi koji koga džilitom potrefio, dobio bi nagradu od vojvode. Kuće u kojima su živeli Zaječarci bile su vrlo skromne. Odar na kome se spavalo, najnužnije kalajlije, šarenice i odelo, retko gde ima ikonica. To je bio sav nameštaj po kući. Svi članovi porodice spavali su na zajedničkom odru od dasaka ili na zemlji po kojoj se prostirala asura i preko ove ponjava. U najboljim slučajevima pod glavu su stavljeni jastuci napunjeni lišćem i kukuruzovinom. Posteljne stvari iznosile su se i ostavljale u stasinu, van kuće. Iznutra po odajama bile su ispod krova police u kojima se čuvalo posuđe. Jelo se zajednički za trpezom iz jednog suda i za vreme jela sedelo se na podu. Odela su se pravila od lana i vune, loj i kučine služile su za osvetljenje, a razboj i drveno ralo bili glavna oruđa za održavanje života.